Mwiriwe neza amahoro y'Imana abane namwe. Iyi ni isaha y'amakuru mu Kinyarwanda mujye kukizwaho nanjye Twishime Jean Marie Vianney, ariko mbaha n'ikaze hano kuri YouTube channel yacu Misa Catholic TV, mukurikira umunsi ku munsi yabagize ijambo ry'Imana n'amakuru agiye atandukanye. Amakuru acurasa kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Sosiyete ya Banki Nyafurika y'Ubucuruzi n'Iterambere irahamagarira abashoramari bo muri Afurika gukomeza guhuriza hamwe imbaraga hagamijwe kuzamura ubukungu bwa Afurika. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique avuga ko iterambere u Rwanda rugezeho nyuma y'imyaka 31 ishize u Rwanda rubohowe atari impanuka ahubwo ari ikimenyetso cy'ubwite. Turaza kandi kujya mu mahanga aho Vitale Kamere yawandagaje u Rwanda mu nama yabereye i Geneve, ariko nanone leta y'u Rwanda ikaba hari icyo imaze kubitangazaho mu mwanya. Turabwira kandi ko mu gihugu cya Turukiya abagera muri 900 bafunzwe bazira gucuruza urumogi. Reka dufate rero akaruko gato maze tugaruke n'aya makuru. Twongeye kwakira muri amakuru rero hano kuri YouTube channel yacu Misa Catholic TV. Sosiyete ya Banki Nyafurika y'Ubucuruzi n'Iterambere irahamagarira abashoramari bo muri Afurika gukomeza guhuriza hamwe imbaraga hagamijwe kuzamura ubukungu bwa Afurika. Byagarutsweho kuri uyu wa gatanu mu nama rusange y'umwaka wa 2025 yahuriranye no kwizihiza imyaka 40 sosiyete ya TTP Group imaze ishinzwe. Naho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique avuga ko iterambere u Rwanda rugezeho mu myaka 30 ishize u Rwanda rubohowe atari impanuka ahubwo ari ikimenyetso cy'ubwitange n'ubufatanye. N'utumwa rero yatangiye mu birori byo kwizihiza umunsi w'umuganura wabereye ku rwego rw'igihugu mu karere ka Musanze. Reka turebere hamwe rero uko abaturage bari bishimiye ndetse n'uko abaturage bakiriye birori by'uyu munsi w'umuganura mu karere ka Musanze. Iyo besaga bakashakamo icyo kigage bagiterekaga mu rugo bagahamagarana bakaza bagasangira bakaganira bakanezerwa, nyine bikagaragaza urukundo utarejeje. Baramutumiraga nawe akaza bakamuha, ntabwo bamuhesaga ngo kuko atejeje. Kandi umuntu mwasangiye mugataramana wasangaga yagize ibyago bamutabara, yagira ibirori cyangwa se urundi rubanza. Abo rero ni bamwe mu baturage baturiye mu karere ka Musanze n'abitabiriye umunsi mukuru w'umuganura kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 2025 ukamumwe rero mu nzira 18 zigize ubwiro. Reka turebere hamwe rero bavuko byagenze kuri uwo munsi w'umuganura. Rubavu rero umuganura, ibiro by'umunsi w'umuganura byabereye ku murenge mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Basa, kahize utundi tugari mu kwesa imihigo mu kwishyura mituweli de sante. Ibire kandi byitabiriwe na Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Ntibiruta Jean Bosco. Abaturage rero bazanye kumurika ibyiganjemo imyaka, ibinyameke, ibitoki bishimira ko uyu muganura ubasanze bafite umusaruro ushimishije. Reka twumve rero bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu uko bakiriye uyu muganura, ko bawishimiye. Umuganura usanze turi mu mahoro, turi kurya, turi kuryama, nta bibazo dufite. Ibyo nibyo twishimiye ku gice cya mbere. Dufite byose, dufite ibitoki, dufite ibishyimbo, dufite ibumba turiza bihagije kandi n'umutekano turawejeje. Abo rero ni bamwe mu baturage baturiye akarere ka Rubavu bizije umunsi w'umuganura. Naho mu murenge wa Muyombo mu karere ka Rwamagana abantu batari bamenyekana binje mu biko bw'inzoga baraziba ndetse basiga bishe umuzamu warindaga. Reka dukurikire uko abaturage batanga ubuhamya bw'ibyabereye hano mu murenge wa Muyombo. Ibonye kabisa mu muhanda bakaza bagakingura inzu, hari huzuye amakisanga harimo inzoga pe. Ikigaragara cy'aba bantu bashobora kuba bari bafite n'iki n'imodoka yo kuzipakiramo.
twibaza ukuntu isaha 2-3 zatambuka igikorwa nk'iki kiba kikaza kumenyekana mu gitondo. ntabwo ari isasu babarashishije babahondaguye mu mutwe barabatemagura barazi ukuntu n'abo baturanye batuye aha ngaha Abo rero ni bamwe mu baturage baturiye hano mu murenge wa Muyumbo bavuga ko rero uyu muzamu wishwe rwose akwiye guhabwa ubutabera ndetse ababigizemo uruhare mu rupfu rwe bakabiryozwa. Mu gihe rero umuyobozi mukuru w'akarere ka Rwamagana avuga ko ababigizemo uruhare bari gushakishwa vuba na bwangu. Amakuru avuga rero mu mahanga, William Ruto perezida wa Kenya na mugenzi we wa Zimbabwe Emerson uyoboye SADC bahuriye mu nama y'abahuza bashyizweho mu gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke Burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yabereye i Nairobi muri Kenya, ikaba yibanze mu kurebera hamwe intambwe maze guterwa mu nzira ikuye mu gushaka amahoro arambye mu Burasirazuba bwa Kongo. Mu gihugu cya Turukiya abantu basaga 900 bafunzwe bakekwaho gucuruza urumogi nyuma y'umukwabo polisi yakoze mu ntara 70 igasiga abantu barenga 900 bafashwe bakekwaho gucuruza urumogi. Twashimwe mwese mukomeze kudukurikira hano rero kuri Misa Catholic TV, tubabwira ngo mukomeze kubana natwe mukora subscribe, mukomeze kuduha ibitekerezo kuri nimero mubona hano kuri description. Imana ibamugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Tubabwira ko kandi amakuru avuga ko Vital Kamerhe ndagaje u Rwanda narwo rukaba rwamusubije mu kanya gato. Turaza kubabwira rero itangazo Repubulika y'u Rwanda yashyize hanze ivuguruza ibyo Vital Kamerhe yavuze ko u Rwanda mu nama iri kubera i Geneve.